Hello, good morning. Bigat manen. Yorgi man iti trabaho. Daytoy, iti trabaho nga binigat. No makaring ako daytan ti nakaprogram nga trabaho kon. Agugas iti apple nga breakfast daamo ko nga gasawa. Dayta. Ugugasak iti radradradak iti asin sa kontubugwan. Tas jay, tatlong nalinis, may cut di germs na, may chemicals na, sa kubugan ulit iti, iinuman nga danom, datay impaborek, data mineral water. Dua dayta nga apple, kasaggaysada nga gasawa. Ita, nakaprogramon dayta nga trabaho kon, basta nakariinga kon. Nya. Da kayo nga customer tara na may din nyo on diet nga min dagito nga among ko kurikurak jay ko pusig na kat na maikat dagito rugit na talaga nga naglinis pa pamayat at nga apol da kay soda nga min hakang kananda nga min iti ukis na iso nga kastaunay pa ng linlinis ko tada jay kanukis na iti vitamina na ay ta nukas jay nga kwan malpas kong ugasan. Bungunag pailahan, kabel ko pala dita. Iruar ko tiref namin, katandida kayat nga nakaref, naglamis unay na pa. Bungunag pailahan, kakanandayin to no, alas 12. Alas 12 pa ilang kakananda dayta. Tangamin, syempre on diet dadar or adati surso tunda nga oras ti pananganda. Handa pa ilang mabalin ti mangan. Danom lang ti mabalinda nga ipaunag aging gana alas 12. Aja ti breakfast dan alas 12. Mga aldawak to day jayon. Tapos isagsaganak pa itin inumunda. Ditain ti kwada, tumbler da. Saggay sada amin ti tumbler upat amin day tangam talula ang tatatawan da tay alagak nga doktora tada di hospital. Nag night shift. Iso nga iso da lang nga talutata. So da nga gasawa kan tay alagak nga lalaki data balbalonin day jay kwa jay kwarto da data nagsasadot da ura danom da siyak pa iti mang prepare dadto da mot unag ti balayon kasta no kwa malpas ko nga may ready ikabil ko latay jayon kwan dining table so danto makaalamat din makaamo nga mangalan namang isirek di kwarto da data ibunag ko tatan irekrekep ko da ruangan iti kwa iti kusina tatlong ti kasta madida mangag ti karasukos ko dito nagti kusina madida gamin kayat nga damang mangag ka karasukos data dida kahit naringkur iso nga ilalak ko latay sirsarak lata data kwa ruangan ti kusina Diyaman na mo tapay tadigay di da kayat ti ada nga manggag nga karasakas takin inaw kas dyan o day tano aginawak aglaglab sa kakabsat ng bago di jay kwa guantis ko nga ata goma agguantis akpay muna iti tela tas dyan tap numadi nga direct dyan imak di dyan goma gamin dito imak kat kwa ore kasanok ka alas na nakalalas ka talaga mat dito imak kay nagluluumag nakalalas nga nakabukbuko nakanisnisit ng sobra iti sensitive na badi na kayat iti kwa detergent aggagatal iso nga gongon tisa kumuna yung padpadoktor ko pa dayta mani po dito gongon tisa kon mayatan basta ano sa kay kabel legit tela jaw nagna tap nanti kastakit ko haan ngay nga direct jemak yan ti ayan ti goma tano i-direct ko ngamin agkalyo mo jay ko ano pa agkalyo jay imak na naka ag-irritate ayan ti guantis ko nga goma so kasta ay kasta talaga ko trabaho nga naldaw nakaprogram dayta hangko pantanunutan na automatic daytan nga aramid ko nga binigat no niya inaramid ko taktakas nito man nabigatan kasi ito man to no maminsan inaldaw nga kasta iso nga orag kadi makamot par aramid ko kanya nga artisto nga binigat daytan manon nga di ka dagang kasta ter aramid ko
agsasaro no amin dayta malpas ko nga ugasan tay pamigat da nga apol isarunok mo tay danumda malpas di danumda dayta agpaburo kak iti danom manan ta syempre naibusan man tay danom manan karka tay ti butbuti dan sakto mo't aglaba iti tuwalya iti kusina dayta papaanag ko nga naka-offer dayta tat na nalinis dapay adati Clorox na kanadati sabon na nga tay panglaba powder dahil ti paglablawat iti tuwalya iti kusina nalinis ti tuwalya ti kusina mi nabanglo jak makait namin dati agat lalamos nukuan jak kahit nga nabangbangsit iti tuwalya mi uray na hong kukuka talaga kayat ko nalinis data kas dyan kayo nga lablabayo mo lang nagatatang tuwalya yaw hasta mo lang pambamaan nyo yu per yu tapos nabanglo babigatan Nagpintas ti kastang ako, data tolya gamit ko, nagpintas ako. Agabsorb iti danon. Iso nga kayat ko. Pagpagatang ano ko kan anong ko, taso na gumatgata. Lumalpas, nadalusak maninday ko, lumalpas nga ilabak da ko tolya. Isarunok mo tatangin nawon, dagiti nagamit da. Dagiti nagamit da nga mag, kutsara, di tinidor, di pingpinggan, tay di rabi ginamit day tan jak kanin nawanan tagitida ako matmaturog ako mang mangandamanan agrirhit dati kanin day so nga jak pimangbangon nga kwan jak kayatan nga bangunan nga inawan impabigat ko sing kadal tada lababon iso tagitan kaya ginamit dati rabi alangan mo nga ibang bangunak kidin ka maturog ako nagtamaan dagay diba pero uray ko bigat nakariingin namon ko nga lalaki pangkutidon data kamuti nga tinuno taday ta ti breakfast na kadwa tay apple na day jay nakatugaw ni sir ko dyan nakanisik jay nata itid ko na tay kamuti na tay ta jay namon ko breakfast na day jay kamuti makapaotot malpas day ta isarunok man day tayo lalaba ako nalpas tayo muna nga salangan bado day day manang salang kukak mo tata day tayo may kadwa bedsheet ko aglabak ti bedsheet ko tata day ta tiyag sa sarunong nga trabaho abinigat aging gadya laba malpas day talabag linisak mutan salasan punas-punas aging gagmapan ton nalpas amin napanak tong palengke day ta ang ko'y karkar ka dyan kalugong ko tamangan no maalyan day day bado ang gadya bedsheet ko, ang kami nangisat na dyan kalungong ko. Narugtan gamin, iso nga kayat ko nga laba. Yung hand wash ko tulatan. Liquid ti gamit ko nga laba. Iti washing machine.